The newly elected Central Executive Committee (CEC) of the Khasi Students Union (KSU) for the 2026-2029 tenure was formally sworn in on Saturday at a ceremony held at the Soso Tham Auditorium. The oath of office was administered by Northeast Students Organization (NESO) chairman and former KSU president Samuel B. Jarwa in the presence of former and incumbent leaders, members and well-wishers of the organization. The swearing-in ceremony was conducted in 3 batches, led respectively by General Secretary Ruben Najar, Vice President Pin Kemenlang Sanmet, and newly elected KSU President Raymond Khajana. In his address, Jarwa underscored the enduring legacy of the KSU, stating that while leadership changes over time, the organization's mission and commitment to the community remain unwavering. He noted that throughout its 48-year journey, the KSU has consistently remained at the forefront of advocating for issues concerning the indigenous Khasi people and protecting their rights and interests. Calling upon the new leadership to carry forward the union's legacy, Jarwa stressed the importance of dedicated and responsible leadership in addressing the challenges confronting the indigenous community in the years ahead. The event marked the formal commencement of the new CEC's tenure with expectations that the team will continue the organization's long-standing role as a key pressure group on matters affecting the Khasi community and the state. Member Museum, Yaka Khasi Students Union, But Lingba Joka, Yakari, But Kajak Believe Khasi, Lingba Kijing Air, But Kijing Tenju, Boro, March. The Barasamla, Swaban Board, Nadir Joka. Me, Isamla Kari, the Museum Kikia, the Museum Kikia. Tenure to play, equal scam, but Shakri Hop, Met Museum, Yaka Khasi Students Union, but Lingba Joka, Yakari, but Kajak Believe Khasi, Lingba Kijing Air, but Kijing Tenju, Boro, Krishna, but Shakri Kamaha. Ya PM lang kasalang, kecing lang kecing star, ban penek pensa, ya kecing long try muluk, jongi kum kecak beriang berkuat. Dari nyai bat ya kene, dari syak kan nukat nuru, nginum kingkle, meringinum lus serta kabalan sejum. Ngangit isamla, ibla ban belah ship ni kene, kecing kular gidi isamla ibla kang, beladon pun sedang keseng, barangangit. Kajing tray jong kiru kenla dalam kamha ya geri berkajak menteri. Kelai itu report mentang-mentang lightly kisnam report kerajaan long kebasikan tai. Heri ngaju ong ini. Bakajing trikam jong seng. Kajing jok jong seng. Ndai tang report begini. Ndai bun bak kikam dibangim lapan ai report kata de kajing jok Jok keseng ni berakui, jok kejat menteri berakui. Kawan kalian jok nesu dekat bat kinogelam jok KSU iba Lombok Marngar iba Donald Kaba iba yang buat paliar bat kiwi bat kinogelam jok keseng. Abang ye mi ngede mi keleng than stay lam mi ni berakui. Ia kendu kejat menteri dekat di terairi muluk. Bagi PI sibun ke jingek bagi kendo halai vi jongki halai ki jelai jongki la kalong Tripura la kalong Assam di terakhir muluk la kalong hibai pat ki bentar jong kan stay lam mi ni bro koi barka jingek bi kendo kejing ma ka bi kendo kalong kiong ba kadon keniga napok kejing persyang ban pharya ya kejat meri jongki mentalele lagi apa Manipur kalau mi senol siapa mentala ars nem tam gaji gele jigiri ulum hang the Manipur kam kutsu
kelami nak kawai kecing le apa dengan hijai beriu repat kawai pat mentalami sekawai kecing le apa dengan kawai hijai beriu lom bat kawai pat hijai beriu mental asnan la asnan tam ki beriu ba hardware hadu popor kimna ban phai si ki jaka jompi ki beriu ba hardware nak kawai jaka kimna ban phai si ki jaka jompi ban kapun perkhat ini balik si kani kecing la ban penki hadu kan ini khidmat wa mentah yo lese kadon ki bor ki bakran bor ki banabar ki bala ban sustain ni kani kajing penki win kajingnya le parajat meriu nak awai ka por serupa te kumjuru hagani ka jela ka jungi ni hapan long ki bak pek ngor bak husiar igini kicing persyang ban perpat i kemujat meriu ilong kacak beriu ko berpat ilong kacak beriu ko berit mong tang kacak beriu khasi ko berit bagi bagi kacak beriu lom tu gidi kacak beriu ko berit pat di kacak beriu ki berit ada para mengi ngim ya sufu jingmut ngim ya teli kai ka banja ya kani ka jela dan ni ka than jungi berpul ni ka jela jungi kajing persyang banwan ra kajing me sufu jingmut lingbak ka than lingbak ka niam ni hapan long berpikir hapan long berhusiar hapan long berpingor ini ki berfat yo lesi kidan ganu kabor banabar kabor persyang ban karya ini dijak negeri adalah karya ini dijak negeri berit kelas suk ikiwi pat pinjak mai teng ismo bengila bunpan ya tang kibri besar dili akan dia ka special intensive revision apa bihar tang kibri besar ben kerteng kidan rebusan lah potang apa bihar besar ben kerteng mengkene apa benggol kidan gombak handai kolak tang ki besar ben kerteng ni kum kejat menriu nyok terak kidan kanu kidan rebusan lah tang kibri besar ben kerteng kidan tam laisya sosial ini tinggi kidan mengin sosial mengin orang ba ngimdan kam suka jinge teri perang ni kum kinong yalam bat kum ki parari bedan lang kan ni asoban pintu ban yawe tuan iki bangin ya pele jingmut ngin ya petngor ikini ki berkhat kidak kisien ki bobo udak mensa yang ni kum kejat beri berkhat